puti bisia ara West One bill to MLA za om takilo so mangu pu deputy speaker kalome voina kan resolution hi kan du khai nang dewa tira khachon zo ma ya mi da hian kum ni chung le ka kalphung thar sarkara kan kongpui lo that chho dan vel te le kan healthcare a ma son na lam kha kan soidon mo ka te ma ro chu hun pore ve sim kha kan tum ni te po hian ang ta a kama chia soyang deuh khan hun ole ma tiang deuh chawa kan ngai te mo ti na hi kan nei to a soi tu te po hian in kan ril ru tak tak hi kan soi chia po hian ka hre to chia lem lova mi puyeng tin ya kan bum thayang ti kan ngai to tlang man chu kan ti dewa Lengpui raman lei dan chung chang dan bo chiat na sa tak le corruption om nge ni lang hi Mizoram mi pui du dan le be se yang nge yin an ti ngot te Mizoram mi pui du dan le be se yang hi opinion poll an lo la nge ni a e nge ni khoi tu Mizoram mi pui hi nge ni Facebook a party worker pa Mizoram mi pui ti hian angai dan lo sei ti na nge ni a Mizoram mi pui hi tu ngen ti lai po hi ngai to ngai tak ni in ka sia Mizoram sarkar in rang taka bozuin ma la ngal ro se antia Mizoram sarkar in rang takin a bozuya ma la ngala i vela ma thu te hi pu deputy speaker an dua har satna ne ni chuan thlen theyan nia CBI ya thlen lovin Mizoram sarkar a bokan thena chu ti chu CBI kan du an ti tat boxia Mizoram sarkar chuan i he lovin rang takin CBI ya ri far ngala kan du chu zo der ni ma ya han kan ngai dewa amaro chu kan soi ta ka chuan kan thil soi du dan han thirin sual lian tak corruption a lian tak a thil te nom tak a thleng ani han ti te trong kam han thu kwal han soi vak hian he Lengpui ram issue hi alo sual ta viaw niang chumo te kan tia kan soi du dan a hian kan soi pol klet le ngala atam tak pe jong kan khet pol ve khim sim mi pui po kan ni lo voi ne soi te hian in Air Force ne na an hlan ti te Lengpui airport leitira te min nga ya min suat sala Lengpui airport committee chairman kalo ni boxia mi pui te thu di khri khri kan tum lo ve de sim ni te po hian alanga thil tam tak kan han tia Lengpui a chuan kan han te airport kan han tin zone lui rudeu khet aron ir chua dan lai hi kan du ro kan ni chuanin kan hun lai kan lo ti fel ve kan ni khamo chiang taka ka khriat thoi dan phei chuan noi zanga hi chu party fan turan ne noi zanga hi chu kata turan yan ti in laya longai khatu pa po kha bula thu kha voine suma muta kan muta lo wangin ZPM sarkar hian dong ve turan ngai an ron phi chunga ni ti kha chiang takin ka lo kha thoi ve boka kan boy na hi thil dang vak ni po hian ka he to chia lem lova he issue hi atira khan helai assembly house a khan pu deputy speaker soi chuak tu ma saberni in ka in sheboka voinia kan khel tura kalo ngai hi mi puiten he na chiang taka han soi lan kan du masaka chu khulaya voinia kan khel kan resolution an ron puthi airport ramani lo airport ram ne ning kung kai na ne lo ani lo ti hi mi puin she se ka dua tin voinia hen Lengpui chau kan se si phir rama hian Henry la rem sang hi atel ve ve eng wanga Lengpui chau soi nge kan ni selective ani helaya commission minglanga kan ti hi kan lo khiat ve dan chuan atel ve ve reng ma se Lengpui chau kan soi dua chu chu mi pui ril ru kan roi koi du na ani har sat na om lo ti chu lang reng maya si phir mi chu dana dika Lengpui mi chu dana diklo kan ti na deu nge hei poi ron soi chiang sela nikina resolution pulutu khan tin sarkar sum bo mal ron da Mizoram sarkar sum hetizat ti te kan soi luai Mizoram India ram sarkar sum ania compensation reng hi NHIDC lan niamo railways lan niamo tu na mi po ni sela dana nga acquisition ti ani to nuwa kala account alut maya kala inta sem chuak me Mizoram state sum bo ma hian pakhat poron lut lawa chuak bok hek lawa heng kan thil soidu dana zir hian mi pui hi kong diklo kan in ko mu in ka sedewa voinia karon soi chu du chan berla ya chu a procedural lapse kan thil ti dana hian dikema diklovem ti kha ka thu soi kha langai khak theina oma heram in le felani ma ka soya khan
eng wangin nge article 371G kan tia ownership and transfer of land na hi kan state legislature thunai na ani ve bokasin eng wangin nge hetianga cabinet decision po theng phak lo hengi ti felve kan ti ha ka soe ni kha ti fam kim lo tok po kan lo nei the ti dik lo tok po kan lo the he ram he nam a him the na tu ra ngai tu ten asum chen ngai to ni voi ne hen ani mei the chumi account na chona lut mei the za som ko pa ko hen ngen soi social media party henrya account na tengin tu account na nge chuak enang uti ba khan ngai to lo he ram hi mem he ram kan in pek dana hen loophole so mem a kho chulai loophole sa chu isiam thang uti hi trong kam khat po kan langai khalo voi ni thlengin sum a chilin kan a chila kan lo ti thin to dana nia sum kha eru tura in ngai kat na te kha om ta da he thil lo ir chuat chan dik ta ka hi chu asum akha khoya nge akal ti chi kan ngai to kan ram khu kan ui lo sim si phir raman le khi kan poisa lo sim puk pui rama air force ram le khi kan poisa lo sim far ko nan le khi kan poisa lo sim Indian Air Force enge ni zok ni min loka zoram ni kan mang zawa ai zol bom na ni nia a soi pok an soi chuak pe to lo khang te kha a lawin kan la law sim nge Air Force ai ka lo wa heram manga ina thang thar te kan in fui thar na thin heram a hianin nang le ke tan lo midang tan mun om lo te kan lo in fui ve na thin aka voine nam party in ti te hian nga tinga kan soi chuang am to ngai lo asum boy kan boy to ni hi herami khal zovek maila tuna kolabari po chief minister in choma statement le hi langai pa hei hi dana diglo ngatinge hetilo jang kal to ro se kan rama acquisition an ran nei du ni central government pon ro se concurrent lisami ni soi kan nei veang tin abik takin 371G in ownership and transfer of land na kan thulo chona tilawang ti de kan chang choi do lovem ni voi ni dan siam tu ten voi khatan ko tem chu thil chu pu deputy speaker heram he nam a chunga cheng te him na tur nge kan ngai to suma lei thei le khal thei le eiru thei ve ka hian mi pui hi mi chu mentality a chuan ngai to na kan ngai to na min som lu sakan tum ti hi voi ne ka zo na ne kan a kau na suma lu ve tak lo wang mai ani nge ni ti te mi tam tak thalai tam zo ngai to nei thir maula an lo ti thin dan reng ania voi nia yana na kau na lu tur te a pu mi nga te ho hian an pedu lo wanga chu ZPM sarkar asuma lo chuak ta se ZPM hian changan omaniang ti vel kha aniang ani mai thei chiang takin ka khe thoi chu po diglo kan te lo sum mani sum asum lai bak voi nia soi han kan la soi lo reng enge chan chu ni tang pu deputy speaker kan ve hi heram hinge sum heram hinge sum hi kan land scam kan sei ni land scam a khoi lai chu nge scam a chu land scam a chu rong sei se in thu sei zong zong a khan khoi nge scam om ati fel tu kha ani na dik taka chuan sang ni som ni pathum September ni li khan ti ne kan ti kha reflect 2013 dan kan manga kha dan kha khoya ma e zomo omlo palzuta khoi morem chang lai la ya asum chia khan reng ani zomo omlo bani chuan enga tinge chu chin complain ngam lo en vai ne ko ten kar ngam lo chia ni kha khoya chuan nge dan zom lo na om reflect lar om ma hawa Mizoram Land Revenue Act court ina a subside nu po eng wang lo lakal pui lui nge ni tu sarkar nge ni voi nien reflect 2013 khan amami daudan song to kha heram le chung ka ya nal en boy ani nal en boy ani sarkar tu nge ni mi se mi pui da ka wang chuan eng wang gi mi pui te do ta ti ne tu voi ne pu di bi som panga sa ni som ni panga kha dan kan mara ni ya kha tang khan bul tan sang ni som pa khwa Indian Air Force Eastern Air Command chang le kharan theng ma saber ka tu ne na ngai ten he ron kan le na dari speaker kami mami song na le bu ya ma kan ko chilo tiam ni ka so do den da bu chia chumi ko da chon land scam li lu to ni land kan bo chen ti to kan bo chilo land scam chu lo ngai kha chiang ro se
อันนี้เลยสังคมอันนี้เลยอารมณ์ในตู้เดียวเลยวันที่เราพูดกันเลยเจ๊ก็ช่วยเอ็งฟังสิเนี่ยแล้วดูกันเลยก็ไม่รู้มีไว้พอจะสะสมเรียกกันดุงซุยเอ็งอาซาลายกันใช่กันเนี่ยDeputy Speaker. OSP to the Chief Minister Khanin. Minister Ahun Laimi Khan. Chief Secretary Arvind Ray Nenale. Revenue Secretary Nena Khan. Hey, he can politics to tenge. Let's get to tenge. Chúng mình phải khiếp ra cái điều này. Vậy nên cái soi chuộc ta sa bọc à, cái soi đủ lâu mình soi tiêu đó là nị chuan. Anh ấy cho phụ đi landscape mà chụp hơi hàng em. À soi hun chuộc này là single benching. Mizoram Land Revenue Fair Compensation Act. Apa ithak nuwa division bench kan le lai po. Petu ta khatu tenge kan ni. Vậy nên hen cái soi ang. SIA exemption kanti lai khan Mizoram Land Acquisition Revenue Resettlement Act have hi kum sang ni som ni pani 29 July hiam SIA exemption hi Minister of Mizoram Honorable Chief Minister hian ape dei to hey hi en lovem ni SIA exemption na diglo te kan ti tiro hey hi January ni som ni pathuma kota subjudice ni lai in Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act sang ni som paruk angin BOPCM na zong border post boy exemption pe kan ni khati lai khan voi khat po kan soi ngai em da na ni lo kan ti em chung chu eng wang nge voi ni ram mangai tu in ti te hian Mizoram dan kan siama hian he ram hi article 371G kan ka chuatia au puya te hian voi khat po akan soi lang ngam lo ni hitro aza thak tham tar ten chu chung chiang eng wa in nge he kan ka chua kan ti ve he ram nei na le thu nei na le dan manga kan transfer thei nei kan ta nia he hian ni ne nai kan transfer thei lo ti tingam lo kum nga chu nga man mo taka September sang ni som ni pathuma fashion pu deputy speaker hey man mo taka ti ni setia DC in sarkar permission ala khan sarkar kan ti ju kan secretary ani secretariat po thenglo revenue director in hey hi NOC pek to an engin pek non lenia no objection ania hey hi aram kha akhar za som li pali tanga za som panga ati tlak leni khan aji di sai kan pome ron la ro ti fel tu te kha tu te nge ni landscape chu tu siam nge tu sarkar ti nge ZPM lo sarkar ka nge voi khat po le kharon theng te he sarkar siam ni lova ati ra tanga pu san tu som in pe pe thum ka sarkar to ti te hian pu deputy speaker tam thum ka sarkar ti te hian khati lai jong khan thil ti di lo tin thelo mem ni khati lai khan sumom lo wa gi man ngai lo ti na so kam ni vai ne suma lo pe swani ta ba eng vai ne ti di lo ta dan har chuak tharta nganin ngai ta khat ma zo ma dan ti dik lo kha dan dik ve ka mom ti na em ni pu deputy speaker a zo thei do te mo ek ka zo che ve pu deputy speaker minute khat chia la nia minute so panga pel pu kanom khamo kan soi du tak takali chuan i soi amu bia tham thar te hian lo en ro se voi nia TV tagin lo en ro se life en tu zo zai den hei lo kheve to te se he ram hi tu nge mangai tak he ram mangai ne tu rata na kanin hung big na article 371G kan chuan em ma voi nia dar kar hei chen kan soi ton wa soi lang ngam lo party tham thar te hian kan sia sin kan ka chua le kan sa chua te kan soi te khan eng vai ne sarkarin diglo omani chuan CBI in chiro sa ti 371G kha MCA manga ron over ron ti to sarkaran ni deputy speaker an hun pau za minti boy zel chung pen ka soi don tho ani chuan eng vai ne CBI kuta sarkarin a peto Congress in an peto chiro se lingro se helaya mi pui doi tuma enga nge diglo zonga kan soi kwala mi pui khan lal te hian kan hun kan khoral mai zok ni a zo thei do to em
ka zo tre pe pu deputy speaker khongai takin ano ti boy chu wangin min ti boy zel chuanin ke po ka soilui ve char charang pu deputy speaker zo khudik lo kan ti thu dung to ne tuirial bel tu ml zom tak po khan pu deputy speaker soi tura om lo ati to kha ma se om lo chung chung in kan soilui vek si a chu wang chon ke chon om ka ti ve thung to don soi po tum lo kan pom lai te kha a to beratan pu deputy speaker a zom khop mai kan soi du chana chu enga tinge a vuak tur lai a tlong vuak a madap kan soi ang deuh chawani a hun lai ti du si lo mani thil ti sualan ti chonan mani kha ti sual tun ni a kai kuang the du chona kai kuang chun mani ni correspondence boy som li chuang lo nei tu te kha zpm sarkar a hen correspondence pakhat po indian air force ne na mo defense ministry ne na po om ve to lo nuwa eng wanga heti tak mai ron tingen ni ta anti turang lo defense tu te hen kan ti sualan ni ngang ti lo chu wang chuan voinia he sarkar chak tak hianin ma ala meka akutami ni lo chief vigilance officer ne na an complain po cbi kuta ahlan felvek to nuwa rang taka bo zuin ma la ngal ro se ti resolution an laron put lu hi enge chan ka thiam lawa chu wang chuanin kan pulut to he sarkar hian in cbi kuta da to reng chak takin chiro se kan duwa hi mi puite ro chon lo ngai kha sela she sela kan du chu voini hen kan ram kan ui reng lo leizo vek ro se poi po kan ti chi alo a poi mo zo kai ro chu he ram he nam he culture le kan society kan hum him na nia kan chal ve thin kum som ni ram boy min nu luta india ram state dang te aya kum som ni chuang zeta maso na bultan tai kan ni chana wanga kan chuat chana he eng wangin nge kan soilan nan to lo ti hiron soiro se he article 371 g hian min hum lo ni chani pai ngamang u voinia land scam ti tu te hian land scam bultan tu chu tunge ni thalai ten thang thar ten severo se ti kha karon ti chuat chana dia ani ang ni lo hian pu deputy speaker hei hi chak taka bo zui ni ro se ti tal ni ro se chu ti ang ni lo chuan ke ni helama ding lama thu te tan chon pas ngam chi po ani to chi alo min pu dan zo zai khen ta la ati swal tu te hi thang thar te hian ron chui ve to ro se ti kha ka pin na ro se ko me